Mama akwaba wɔfrɛ me adwowa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Afia Schwar and wa Canadian the actual man penny dada Mahama or Trese Ghana ebeye ye enyo man penny dada Mahama no betimi abe ni ye ne mom na vice president Dr. Bawumia and obetimi aye Ghana ye Afia Schwar Trese on wa support NDC da and onim no betimi aye and his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Adufeman Adogagai also by president onye bia kra no the free education aba and na sebio mo from Wall Street so mo from mame no papa wunjan kafo a omu wie JSS a omu nyoboafo nto omu ntimi ento aso enko secondary school do wunje school fees na mo me no bedidi na ade but wunje school fees onto books ento uniform no so wunye obi kra no to aduane ma wa I think so betimi ane na ma awie empo yembi mu a yembi bi a yema me na papa ti asekura bi mo ko secondary school almost struggling almost struggle ye papa pansana almost me area school in terms of provisions and as books textbooks on better kra na easy but then his excellency provide the textbooks my school uniform as associate school fees nti nye kra no unyo obi no do ko shem 1 or 2 bia oye nyama 1 or 2 bi ma wa obetimi ya to free education there pa the reason why ya Afia Schwar campaign there ma enye NPP amayoko na o chere vice president Dr. Bawumia so a obe digital no de ba na ya de betimi aboa anti corruption so e wo Ghana ha nti no of ideas na NPP de ba no e na open na yes e bi NPP party na Afia yo bi NPP for ya bonu o twabo mo NDC ya bonu o twabo mo but she thinks say NPP betimi aboa o man Ghana enkakrankra enti no wampenda da mahama na NDC for do monfam asem nkoda na nya do metimi aye hupe sika no mba bede wa kana adwenye ti ensem Afia Schwar ede etudra Dr. Bawumia na eba be yo man Ghana ye obi a waka bia ye sasku to askas kamiami momba na mo cheche 24 hour economy na mo de ba ye ni my problem na nurse for bre o mala o maje president everybody bad boy again no ye makaya yo for betimi tsina mini twase ya na maye mobile money claim nyansa container Bawumia nyansa die mama mood Bawumia wona de ba ye free education ni digitalization in here won't pay when I pay the we are mama compare to what before years our baby ako ye besi so anke shehoma wo ba 4 years ya no yamamo Valentina ejewa na hutedin anase bebribo ne samana ne frɛ na Afia Schwar ga Afia Schwar kyerɛ mu sɛ we frɛ NDC oni NDC tunkwanta oma pai eye chinya manyoko edwobodo sisi akura de ohu omokora mpudzi sisi ne die we dani danyina no munya daje so mu data ye ho nyina ye nwiafo obi nta obi ye nwiafo nti ye fa konya we so adamase se munya YouTube fo mo ba mo bolove no so ma SKB na me hira mo nye ni penyina na be ni sei ma yade papa Facebook fo so yakopon hira mo ma yade maminka bibi nchira mo from there 10 years ebey Ghana enyansafo no edoso sen agimifo ebeye 10 years ebey Ghana na ya tetere no enyansafo edoso sen agimifo enti ye ka tetere osiado ese ye ni ti ye no e na wa kwa osinse wie mu no obsin ye ni ti ye no first ni agimi o obsin se se ye ni ate unya kwa mebu ye kwasea unya ka me wia yen enti sade a unya kwa me wia yen no enti sade a obete ho ye hia obiem osiado e wo yo komfuteti amoa unya ni atai obsin unya ni atai e maiwa uhwe abrochire woda ya ye maame no mfo etuto suno mu ekọ adwuma ahomate sole ne ya na osiado e won pebre ne nanka ne nsanka obedada abrochire fo adwo musika akotra Ghana na ma ye maame mfu se wo ye MPP ni say na wo nye MPP ni because e komo ya osiado e ye maame ne ye papa no se fo musika bere wom osiado e azan osiado e fo musika bere wom uni tima Don't fall. okronfuteti amo osiado e a unitima Okay.
Woni ti ma broche for si fom si Okay. kabre wom. Okay. Fa wom si kabre wom. Wo be dada broche for so kofa lawyer. Lawyer be na kofa ai. Okrofute chamoa. Wo fe ni Bawumia. Wo fe wo busuafo, obisa do wo busuafo ha na bo Okay. brasi Dr. Mamadou Bawumia. O say wo busuafo from Kanka to Kankran ha na wo bo brasi Dr. Bawumia. O say wo busia wo damu no wo bien ho a wo ko school kro wie da. O say wo degree be na kuta degree be pa na o say do kuta. Enna na wo ọsẹ ani nípa bíyí ní nípa bẹ kẹsí enne ẹbẹ kí wọn enne na Ghana efo ana kwasie bia sole no ne ho bewura politics mu ojimifo bia sole no ne ho bewura politics mu se wono no so e politician no afa politics hu na yeyi pa wo so ade ka wo se ne han wo be yi Bawumia wo be yi Kufado wo kromfo wo be Kufado be ma wanye bia mewia eni ti woti kwapai wo fa se wa buroni a ka ne be bu Kufado kom wo be pay $10 million abedi o say we yen some of the two asumu no won't be da ukofa o say wa buroni incident no na onim hu bi o say yẹsẹ òní mi yẹ ẹsẹ akpa ní woni na yes ìyá apra no say do woni na yes apra no yẹ woni na yes apra no woni na yes apra no sẹ wọn bọ en kan ko ku godu ko sẹ wọn bọ ní ẹbẹ kọmpẹsẹ ọdún ọrẹ kọrẹ ní ṣiṣẹ tó ọnyẹ sáà nkọjú sáà enti ka wo be pesika kwakodi ata say because you see it be artificial MMA enti ka wo be pesika dia enti da kwa artificial enza o say o say tia TSKB ha na nyansa ho o si tia TV we ha na nyansa ho be tie nyansa montage no montie nyansa woda wo na sumie so o say woda wo na sumie so wo be tim no to Bawumia o say da wo be tim no to Bawumia wo obusuan wo firim Bawumia mpa bo okra so obusuafo nyina Bawumia mpa bo esi obusuafo nyina concert boy concert who is on side concert boy who is on side one over Johnny party when you are the other Mary come book for the criminal to sell or crop to sell what me one your gas ekasa Ghana wo say there one your gas ekasa Ghana say wo ya mine yanto no mfrɛ wo okrofo tachi amoa me si first no ene ne yagimi o na 10 years by the free education na roma ye ni ate enti kwasie ni ti a na aguragu enti na wo brɛ no kwasie ni ti a na aguragu enti na wo brɛ no what I say FPP mi so twu mu 10 Alhaji Mamudu Bawumia Jimai otunfo PhD asantefo ye tanati pampe ye ne ba Alhaji Mamudu Bawumia Jimai mi so twu mu 10 osode utwu mu 10 oni alankojo tramate won pebre oni alankojo tramate won pebre mutwu mu 10 Bawumia be ye president of Ghana na obedi mu so There's a tape in what the that's it kitchen. etiem won pebre mahama yimu Oh, won pebre turn off ana the lanchema to so pebre ana wo hia do so pebre ana makofa damfo edi sale be koma mo Ghana fo ni ate o Ghana fo ani ate hwese Bawumia tisi krom no ezi kro na dane Alhaji Mamudu Bawumia Jimai otisi fom no kro na dane asantefo yes asantefo ye ne ba Bawumia ye ne ba yes asantefo ye ne ba ye ne ba umpo asantefo misi ye beto abama Bawumia yes asantefo